Uradi ovaj test kod kuće i saznaj da li je diskus hernija ili povreda mišića. Stanite pravo i pokušajte da se polako sagnete napred kao da želite da dodirnete pod. Ako se bol pojačava u donjem delu leđa i širi se duž noge ili osjećaš mravinjanje, to može ukazivati na iritaciju diska. Disk koji vrši pritisak na nerv često izaziva bol upravo pri saginjanju. Probajte i ovaj pokret koji može ukazati na problem sa diskom. Stanite pravo i polako se nagnite unazad kao da želite da pogledate u plafon. Ako se tokom ovog pokreta javi bol u donjem delu leđa ili gluteusu, opet pridružen sa mravinjanjem koji se širi niz nogu, opet je moguće da postoji pritisak na nerv. Kod diskus hernije određeni pokreti kičme mogu dodatno opteretiti disk i izazvati iritaciju nerva. U tom slučaju je važno raditi specijalistički pregled kako bi se utvrdio pravi uzrok bola. U spinalnom centru Fizionove čekate 30 fizioterapeuta, doktori fizikalne medicine i rehabilitacije i inovativni protokoli lečenja.